publiko, dragi prijatelji muzeja, dame i gospodo, prijatelji kulture, dobroveče, dobrodošli na još jedan program u okviru kulturnog leta Rumskog. Eto, 4 ustanove, da kažemo, kulturni centar, biblioteka, muzej i turistička organizacija su se potrudili ove godine da bogat program predstave našim sugrađanima. U okviru, da kažemo, kulturnog leta, predavanja Lazara Markovića, kustosa arheologa, našeg mladog kolege. U okviru kulturnog leta, rekli smo predavanje koje ima za cilj promovisanje i da kažemo, prezentovanje bogato kulturnog nasleđa opštine Ruma i od kada ono datira, da kažemo, kad su prvi istraživači došli ovde pa sve do negde kraja 20. veka. Eto, pozvao bi Lazara sada da se obrati vama i vama bi se zahvalio što ste došli u velikom broju. Hvala vam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa ja u suštini nisam očekivao ovoliko ljudi i sad vi stvarno očekujete da ja nešto kažem pametno, a ja ne znam da li ću ispuniti vaše očekivanja. Čekaj, vam je ovaj pokazivač, to je sad ova tehnologija. Evo, ako inicijalno ovo predavanje je onako imalo za ideju da široj publici, odnosno vama, našim posjetiocima, negde približi ideju iza vitrine koju ćete videti kada budete počeli sa obilaskom dela naše stalne postavke. I ravni naslov koji je tada nastao, a koji ste imali prilike da vidite u najavi, možda u potpunosti nije adekvatan za ovo što ću ja pričati. Ne zato što večeras neće biti priče o arheologiji ili arheološkim lokalitetima, već zato što arheologija i arheološka iskopavanja, kakva danas znamo, koji imaju svoju određenu metodologiju, su počela kod nas da se sprovode intenzivno tek posle Drugog svjetskog rata, negde 50. i 60. godina. Period pre toga je u nekoj meri u stvari okarakterisan kao antikvarski rad, pri čemu pažnja se nije toliko davala arheološkim lokalitetima u smislu konteksta i nalaza, nego više predmetima koji su trebali da ilustruju ono što je već poznato. Ono što je već poznato iz istorijskih izvora ili da ilustruju nešto što recimo i danas istoričari rade, ali dobro, nećemo im zamerati. I to je nešto što je ta neka antikvarska tradicija gde je predmet glavni je recimo ostala i danas kod ljudi koji se amaterski bave arheologijom, do duše nelegalno, ali dobro, to je neka arheologija, to je neki naš svet. Godina je 1683. Opsada Beča, do duše poslednja strane Turaka je tek počela i u turskom taboru se nalazi jedan grof iz Bolonje koji u tom trenutku možda ne biste očekivali, ali pravi kafu turskim oficirima. I sad na njegovu žalost ili kako on se u toj situaciji našao tako što ga je nekih par meseci ranije oteo jedan odreć Tatara i on je sad tu gde jeste, ali to nije njegov prvi susret sa Turcima. Aha, ovo ima neka animacija, to treba da bude malo šaljiv kontekst, deo prezentacije. Ovo su Tatari, ovo je grof, a ovo je kafa. I time se on, tad se on prvi put u stvari susreo sa kafom i on posle piše jedan tekst koji se zove Bevanda Azijatika, kao Azijatika, piće, kafa. 1679. on je deo diplomatske misije i nalazi se na brodu koji plovi ka Istanbulu. Doduše, on je više iz kurtoazije ušao u tu diplomatsku misiju, nije ga toliko interesovalo šta će biti sa položajem letačkih trgovaca u Osmanskoj imperiji, nego je on više kao ljubitelj i poznavalac biologije i astronomije hteo da malo istraži neke nove predele. I on stiže u Istanbul i tom prilikom on se ne bavi toliko diplomatijom, već koristi to vreme da malo nauči turski jezik, da se upozna sa nekom florom i faunom, priča recimo sa ribarima na Bosforu, gleda kakva je situacija i počinje da se bavi kartografijom. I ovde možete vidjeti jednu od prvih mapa koje
ako sam zaboravio da ga predstavim, a jesam, grofa Luigija Ferdinanda Marsilja, koji upravi, i nakon te neuspele diplomatske misije, on se ne vraća sa njima ovim plovnim putem, morskim, nego odlučuje da se vrati do Beča jednom kopnenom rutom koja je trebala da ide preko Jedrena do Sofije, do Beograda. Međutim, on stiže do Beograda i saznaje da u Zemunu vlada epidemija kuge i zbog toga kreće ka Zvorniku, dolazi do Sarajeva i spušta se do Makarske. Interesantno, to će biti upravo ruta kojom će se on izvući iz svog ropstva godinu dana posle one opsade Beča, pri čemu on je na kraju završio kod neke dve hercegovačke spahije, pa su nekako pokušali, jedva su ga otkupili Mleci, uglavnom on je uspio da se izvuče. Što vam sve ovo govorim? Zato što možda ovo sve zvuči smešno, možda zvuči naivno, ali to su neke životne iskustva koje su značile Marsiljiju za ono što će njegov kasniji posao biti. Do 1689. on u austrijskoj vojsci dolazi do čina potporučnika. Sad, šta je on radio u austrijskoj vojsci? On je bio nešto što bi mi rekli vojni inženjer. Njegov zadatak je bio da se stara o stanju i kvalitetu austrijskih utvrđenja, ako su oštećeni, da ih popravlja. I 1689. kada su Austrijci već duboko stigli na teritorije današnje Srbije, on dobija zadatak da pređe u Srem, da vidi kako je stanje austrijskih utvrđenja i malo da ispita kako je generalno stanje na ovom području, jer šta se dešava? Odjednom imate velike količine posjeda koji su slobodni. Nema više Turaka, neko će to morati da zauzme i sad bi te neke aristokratske strukture na zapadu htjela da vide kakva je situacija i šta se dešava. Međutim, da ovde možete vidjeti još jednu mapu koju je on uradio te 1689. koju je poslao na Bečki dvor. Marsilji, kao ljubitelj rimskih starina, a to nam potvrđuje i činjenica da on imao svoju zbirku spomenika koju je upravo nabavljao odlazeći u Rim, kupujući rimske starine, to je tako bilo popularno. Vadilo se, rimski spomenici su vadili ko krompir i prodavali na pijaci. Pa je tako i on, kada je došao u Srem, on se iznenadio koliko ovde ima rimskih spomenika i starina i to je njemu bilo, što kažu danas, mind blowing, odnosno razoružalo ga je i oduševio se. I šta još? Da. On nastavlja svoje proputovanje iz Srema, dolazi do Požareca, dolazi do Đerdapa i na njegovu veliku radost on nailazi na tragove Trajanovog mosta. Sad on se pitao otkud tolike rimske starine, tu i on dolazi do jednog dela Diona Kasija, istorija, i on shvata da se on u stvari nalazi na granicama Antičkog carstva, na granicama Antičke Mezije, Panonije, pa tu je negdje i Dakija. Tursko-austrijski ratovi se odvijaju onako mestimično. Austrijanci zauzmu jednu teritoriju, onda to opet zauzmu Turci. Videli ste 89. da se on slobodno kreće nekim teritorijama, znamo šta se posle desilo zbog nacionalne prošlosti, imamo veliku seobu Srba i sve to nekako traje do 26. januara 1699. kad dolazi do sklapanja mira u Karlovci. Ovo sve što sam vam pomenuo, njegovo znanje iz turskog jezika, poznavanje geografije, negde znanje iz kartografije, će mu omogućiti da bude proglašen za carskog namjesnika koji će odrediti upravo granicu između Turske i Austrije. I sada ja ne bih ovde propustio neka mnogo bitna imena, ja sam to zapisao. I on u stvari je trebao 25. aprila iste te godine da se sastane sa turskim predstavnikom i za 2 meseca da odrede celu tu granicu, međutim, taj posao se otegao na 2 godine i tokom tog svog kartiranja i mapiranja sa svojim odredom koji je činilo negde 200 vojnika, ih je pratio, imao svoje kartografe i glavnog kartografa Millera i zapovjednik tih vojnika je bio gospodin Holstein. Oni posle 2 godine uspevaju da mapiraju celu tadašnju granicu i ovde ostaje mapa toka Dunava. Međutim, oni nisu samo mapirali granicu buduću.
oni su beležili manje više sve što je njima tada bilo interesantno. To je biljni svet, životinjski svet, astronomija, temperaturne razlike, količine padavina i na kraju arheologiju. A zašto je to sve? I da, na kraju je bilo nekih 34 izveštaja sa oko 40 i nešto karata i sekcija u kojoj se mi nalazimo kao područje je valjda 10 i 11, ali sad što je to interesantno za nas? Pa zato što, ovo imamo isto u muzeju, zato što po prvi put, barem da je nama poznato, možda su stvarno osvanlije nešto beležile, ali za sada je takva situacija, mi prvi put imamo situaciju da neko spominje Kradinu kod Petrovaca. I osim toga, jedan antički spomenik koji je pronađen, u stvari koji on zatekao tada kod Petrovaca. Za one koji ne znaju, ima vas koji znate, ali i ovi koji ne znaju, muzej je osnovan tek 1962. godine. Pre toga, period međuratnog perioda, znači posle Prvog svjetskog rata pa sve do kraja Drugog svjetskog rata, ova teritorija je upravno bila pod Narodnim muzejom u Beogradu, ali period pre Prvog svjetskog rata je upravno spadao pod Narodni muzej u Zagrebu. I nekako sam simbolično nazvao ovo poglavlje 041 kao pozivni broj, je li bio? Da je. Narodni muzej i poverenici. Narodni muzej u Zagrebu je neformalno osnovan 1848. godine, ali on je menjao svoje oblike, nije uvijek bio Narodni muzej, ali 1866. je to definitivno i osnovano su dva odeljenja, ovo prirodno i ovo starinarsko, u stvari arheološko odeljenje. I naredni 1867. na čelu arheološkog odeljenja na preporuku Franje Račkog, a posle Štrosmajera dolazi Šime Ljubić. I to je u stvari prvi školovani arheolog u Hrvatskoj. S tim da Šime se pre toga radio kao profesor, predavao istoriju, vidjet će zašto je to interesantno postane. Kada Šime Ljubić dolazi u muzej, u tom trenutku Narodni muzej u Zagrebu nema toliko predmeta. I oni stalno pričaju kako oskudevaju sa predmetima i 1868. Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, čiji je predsjednik bio pomenuti Franja Rački, ovaj tip, a u trenutku ta Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti je glavna za Narodni muzej. Narodni muzej nije nezavisan, nego je pod Jugoslovenskom akademijom znanosti i umetnosti. Oni izdaju jedan proglas u nekoliko novina, ja sam našao ovaj u novinama Novi pozor, one su izlazile svega nekoliko godina i u kome Jugoslovenska akademija poziva narod da se odazove ovom pozivu i da sakuplja starine i da ih daje muzeju. I nakon tog proglasa se dešava nešto što će u stvari pokrenuti osnivanje mreže takozvanih muzejskih poverenika. Muzejski poverenici su jedna kategorija koja trenutno ne postoji, barem zvanično, ali je bila aktualna sve negde do polovine 20. veka, a koja je podrazumevala da narod, u stvari muzej, angažuje neki srednji ili visoki stalež koji čine sveštenici, penzionisani vojnici, pravnici, lekari, i koji će u stvari za muzej biti oči i uši na terenu. Jer imate jednog arheologa koji pokriva celu danas Hrvatsku plus Srem i ne znam da li su držali Bačku, ali možete zamisliti koliko je to područje, on sam ne može tu da sve pokrije. I oni su imali povlastice, recimo nisu plaćali ta pisma koje su slali u muzej. I oni ne samo da su obaveštavali arheologa u muzeju šta se dešava na terenu, nego su se bavili rekognosciranjem i čak u nekim okolnostima su bili ovlašćeni da vrše iskopavanje. I sad za ovu našu priču mislim da su onako interesantna dva muzejska poverenika. Jedan je Budisav Buda Budisavljević, možda vam je ta porodica Budisavljević poznata nekome, možda jeste nekome nije. I on je u
još 1873. u Ogulinu, kada je postao javni beležnik, se aktivira kao muzejski poverenik. 1875. on je izabran za podžupana u Rumi. I tada nastavlja da izveštava Šimeta o stanju u Rumi i okolini. A drugi muzejski poverenik je Antun Bogetić, on je bio sveštenik i 1869. on piše Šimetu, podsjećajući ga kako mu je Šime predavao u Osječkoj gimnaziji, kako mu je probudio interesovanje za prošlost. I Antun će možda biti jedan od najaktivnijih muzejskih poverenika. On je imao tu nesreću da nije bio baš u milosti biskupa Štrosmajera, tako da do kraja života nije napustio Srem, nego se kretao po sremskim naseljima. Zašto su njih dvojica interesantna, barem meni? Zato što 1879. na prostor Rume dolaze dva arheologa. Jedan je budući, kako kažu Hrvati, ravnatelj arheološkog odeljenja Narodnog muzeja, a drugi je Vilhem Kubiček. Njih dvojica su u tom trenutku na studijama i oni kao predmetni zadatak na fakultetu imaju da popišu epigrafske spomenike u Sremu i Slavoniji. I kako u stvari, sad ćete vidjeti kako u stvari funkcioniše ta mreža. Oni se javljaju Šimetu, Šime ima ljude na terenu i njih u stvari u Rumi ne dočekuje Šime, nego u Rumi ih dočekuju ova dvojica. I oni ih upućuju gde ima šta da se vidi i kako da dođe do toga. A šta je bilo da se vidi? To je ono što je interesantno. Oni navode niz nekih stvari s kojima vas ne bih umarao, ali onako interesantna je kuća gospodina Janča, broj 71. Ovo je danas Fotostar. I ovo, kad gledate iz ovog ugla, to je u stvari iz ugla Džem, onaj kafić, ako znate, gde se nalazi preko puta Malog parka. Ovde vam je Fotostar. Ima još jedan ugao na tu kuću, evo možete vidjeti ovde neku poznatu zgradu. Ako niste primetili na kući, evo ih glavovi. Mislim, meni je to fascinantno. To danas da vidite nema, ali i šta još? Navode da se u dvorištu kuće, u stvari dvorca grofa Pejačevića, nalazi jedna nadgrobna stela sa predstavom muškarca koji drži skitar u ruci. I tu nadgrobnu stelu ćete videti ovde u muzeju. Ali to isto samo da se podsjetimo otprilike o čemu pričamo. Ako neko ne zna, na prostoru današnjeg centra je bio dvor Pejačević. Ovo je slika iz 60. godina. Ovo je unutrašnjost, a stela tu je negde ako je potražite sutra ili preksutra, dođete u muzej. Šta je posledica tog njihovog obilaska Rume i Srema? To je da je Šime uvideo da postoji velika koncentracija rimskih spomenika koji dolaze iz Donjih Petrovaca. I to potvrđuju, u stvari, ovi ljudi o kojima smo pričali, sve su nekako upućivali da se u Donjim Petrovcima nalazi Basijana. Za one koji ne znaju, Basijana je jedan antički rimski lokalitet koji je pored Sirmijuma bio jedini grad u Donjoj Panoni. I negde je bio i centar tekstilne obrade i svoj neki sjaj imao negde u 4. veku, posle normalno kao i sva naselja na Limesu zbog upada raznih naroda doživljava i propast i rušenje, ali svi oni, da sad ovo ne bi čitao, svi upućuju na to da se u Donjim Petrovcima nešto nalazi. I Šime Ljubić svom povereniku Budi šalje neku preporuku da sakupi sve te spomenike koje su Brunšmid i Vilhem pronašli i da ih skupi na jednom mestu u jednu zgradu. Mislim da ista priča bila negde i sa muzejem u Sremu, da je ista bila preporuka i da se nikad u stvari to nije ni desilo. Ali šta sad Bude kaže? Buda je za to da se kopa ta gradina u Donjim Petrovcima. Buda šalje visokom namesništvu zahtev da se odobre sredstva za iskopavanje gradine u Donjim Petrovcima. I visoka vlada odgovara za iskapanje starina starodavnog rimskog grada Basijane u podžupaniji Rumskoj za godinu 1882. paušalnu svotu od 500 forinti. 5. maj 1882. Šime kreće i na kraju dolazi u Putinci, da je bio smešten.
Međutim, na njegovu veliku žalost, on nije našao ništa tokom tih iskopavanja što bi njemu dokazalo da se tu nalazi basijan. I na još veću žalost ili njegovu sreću se u tom trenutku gradi pruga između Zemuna i Mitrovice. I oni u Dobrincima na potesu Sovnog nailaze na neke rimske bedeme, na skelete i zovu Šimeta koji dolazi i kaže: pa evo je basijan. A dobro, šta sad sa Donjim Petrovcima? Pa dobro, tu je garnizon koji čuva basijanu u Sovnogu. I tako se negde završila ta prva priča i ovo su stvari negde prva iskopavanja arheološkog lokaliteta. Posle naišao sam na podatak da je basijana iskopavana možda još 1908. ali to je sad sve, su neke istraživanja, ne mogu stvarno da potvrdim. Brušmit na teritoriji Rume nije kopao posle, 1908. su bila povednička iskopavanja Gomolave, ali to nisu iskopavanja. Njihov cilj je bio da iskopaju rupu, da nađu predmet i da kažu: evo ovde ima predmet, i da obaveste o tome muzej. I ovo je crtež koji je napravio utvrđenje u Sovnogu. Može se i danas vidjeti, kad odete na Google Earth, vidjet ćete u stvari osnove tog utvrđenja, ono posle mislim da nije nikad istraženo. I Prvi svetski rat. Ovako simbolična jedna fotografija, za one koji ne znaju, ovo je železnička stanica, ovo su srpski vojnici, jel tako, 1915 ili posle bitke na Legetu, jeste, da, posle bitke na Legetu. Uglavnom, poenta da ceo jedan svet koji su formirale kolege iz Narodnog muzeja u Zagrebu nestaje. Nestaje mreža poverenika, sve to, ceo nekako ono pada u zaborav i dolazi do jednog prekida u njihovom delovanju. I normalno, sav taj materijal koji su oni kopali, sve se to i danas nalazi u Zagrebu. Sad ovo kao onim španskim serijama, ipak jeste njegov sin. Šta se sad dešava za milog Boga dragog? 1935. godine Istorijsko društvo u Novom Sadu, na čelu sa Stanom Stanojevićem, započinje inicijativu iskopavanja opet basijane. I sad, mislim da je to onako ostalo nepotvrđeno, ali stalno je priča da li je Miodrag Grbić hteo da opovrgne Šimeta Ljubića ili je Stanoje Stanojević, kako god, nađena su sredstva i dešavaju se iskopavanja koje su trajala tokom avgusta i septembra 1935. I Miodrag Grbić, za one koji ne znaju, je jedan od prvih arheologa. On je rođen u Sremskim Karlovcima i završio je, ja mislim, u Pragu je doktorirao arheologiju i posle se vraća i bio je aktivan sve vreme u ovom međuratnom periodu, pa čak i za vreme Drugog svjetskog rata, zbog čega kasnije se nije pojavljivao. I ovde možete vidjeti neke od fotografija sa tih iskopavanja. Ono što su oni našli, to su, ako se ne varam, tri građevine sa hipokaustom. Evo, ovo je hipokaust. To su delovi podnog grejanja, ako neko ne zna. Eto, Rimljani podnog grejanja, a mi smo u dvorištu, nama ni ne treba grejanje. Mozaik. I vodovod. Mada je vodovod našao i Šime, ali mu nije očigledno bilo uverljivo za pretpostavku o basijanu. I šta je sad tu još onako interesantno, bar što se tiče nas arheologa, jeste da su ovde urađena jedna od prvih aerofotografija. Sad je pitanje da li su ovde ili su, čini mi se, u Stobijima, ali svakako su jedna od prva korišćenja aeroplana za ove potrebe. I živo me zanima šta se desilo posle sa ovim ljudima, ali to je možda neka tema za dalje istraživanje. I urađen je po prvi put aeroplan celog lokaliteta, na osnovu kojeg će posle biti urađen i plan basijana. I evo, čisto poređenje radi, pre nekoliko godina su kolege naše sa instituta u saradnji sa institutom u Austriji radili geofizička istraživanja, pa evo samo da vidite otprilike koliko se to negde poklapa i kakva je danas slika.
Da vas ne buni zašto ne vidite ništa kad odete na Basijanu, o tome piše i Strossmayer i Brunschmidt, a to je da zbog nedostatka kamena u okolini seljaci u tom trenutku intenzivno vade kamen sa Basijana. To je jedino mesto gde oni mogu da pronađu kvalitetan kamen za izgradnju kuća, pomoćnih objekata, svinjaca. Zato se danas ništa ne vidi, zato što su verovatno ostali negdje u temeljnoj zoni. I opet rat, i opet prekid, mada mi se nekako čini da je Srem, a i Ruma u tom nekom međuratnom periodu bilo siroče. Jedno onako ostalo bez majke, a otac je negde tamo. Posle Drugog svjetskog rata se dešava jedan fenomen koji očigledno nije karakterističan samo za lokal. Tih situacija ima i u Šidu, to sam vidio na osnovu novinskih članaka, da ima u Šidu, bilo je i u Mitrovici i u Rumi, o čemu pričam. To su takozvane amaterske školske arheološke sekcije kojih je bilo možda sve negde do 60. godina i kako polako se pojavljaju institucije, tako one nestaju. Zato što njih nisu vodili arheolozi, nego su mahom to bili profesori istorije ili učitelji. Ovo je jedna fotografija sa javnih radova u Rumi, mislim da je Borkovac u pitanju, ali poenta na tome da nakon Drugog svjetskog rata zbog obilnih radova, sad odjednom pojavljuju se zadruge, velika količina zemljoradničkih radova, prirodno dolazi do veće frekvencije arheoloških nalaza. I mislim da se u nekom procepu gde nije bilo jakih institucija, da su se javile potrebe kod ljudi za tim nekim arheološkim delovanjem. I ovo je slika koja me toliko namočila da ja ne mogu da vam pričam i da vam opišem, jer samo sam imao ovu fotografiju i znao ko je ovaj čovek i tako je bilo na 4-5 meseci i onda se pojavi još jedna fotografija, pa se pojavi još jedna fotografija i još jedna fotografija, ali ja i dalje ne znam gde je ovo nastalo. Ono što znam jeste da je na ovoj fotografiji Benko, za nekima je možda predavao, nekima nije. On je profesor istorije, pokojni. Ovo je Miloš Bunović, jedan od prvih upravnika arheološke zbirke u Rumi, a ovo izgleda da su Brežani svi. Jer koliko sam shvatio, Branko Pupovac, Slobodan Popadić, svi su živjeli na bregu, tako da je to verovatno arheološka, u stvari istorijska neka sekcija koju je Benko vodio i u okviru te sekcije iskopavao. I imali su još par iskopavanja, ali mislim da samo sa ovih imamo fotografije. I opet jedan fenomen koji se onako, ono što sam pričao, da to nije samo karakteristično za Rumu. Dragan Tomašević, bilo je već predavanje o njemu za one koji ne znaju. On je profesor biologije koji je dugogodišnji direktor bio u Buđanovcima i on se bavio povremeno amaterski arheologijom. I on je u 2011. poklonio ozbiljnu zbirku u muzeju, zbirku predmeta koju mi danas baštinimo u muzeju, ali je isto tako predstavnik, to je ono nešto što je i mislim, u stvari ovo je početak, ovo ne mogu ni da vam kažem nešto konačno, jer mislim da je ovo tek tema koja treba da se istražuje. Ko su ti ljudi, zašto su i kako su svi tako funkcionisali i koliko je u stvari tih amaterskih sekcija bilo. I evo, poređenje radi Crvenokosa bogenja, za koju ste možda čuli, koja je bila pre nekoliko meseci u javnosti prebačena u Narodni muzej u Beogradu i onako stvarno je par excellence nalaz. Opet se radi o arheoamateru koji eto u okviru školske sekcije, a eto Karamanski pored Crvenokose boginje i Tomašević pored pekara, koji možete usput videti ovde u postavci kad budete vidjeti. I ja bi za ovo večer završio sa ovim periodom. Ne bi išao dalje, mislim da tek treba da se istražuje, ja nisam siguran oko nekih stvari, a tek predstoje priča o tome kako je počelo sa istraživanjima Glomolave, kako je počelo sa istraživanjima duž autoputa, Brasta jedinstva, kako je niz nekih lokaliteta još istraživan, mislim da je to priča za sebe. U ovom prvom delu mislim da je to i
evo za kraj. Ako imate nekih pitanja, sugestija, izvolite. Htio samo da dodam nešto u vezi sa pomenutim ovom Ferdinandom Martiri. Muzej već neko vreme, kako kažem, nastoji da afirmiše Rumu svoju zemlju prošlost i u tom vidu pomenuli tu Siliju liniju koja je dobijela Srem, liniju Mitrovica, Sankamena na dva dela. Jedini ostatak te linije, jedini ostatak granice Karlovačkog mira i 1990. godine je današnja granica između Atara, Iriga i Rume. I ta granica je još uvijek realna linija, kao tamo kod afričkih zemalja kada su posle rata dovelili, a nalazi se 10 metara južno, odnosno južno od Brane, recimo Kretevo. I u tom smislu smo više puta promatrali političku organizaciju i napravili da postavili neku tablu za ovo, jedinstveno mesto u svetu, kažem da je otvorena granica pre više stotina godina. Kao pomena taj moguće. Dobro, ima još neko. Miro, izvolite. Ima neko ko neće biti plaćeno malo, ko neće samo dodati neke istorijsku činjenicu, zato što je ovdje prisutna struka, nego da ti odam priznanje i čestitam ti na inventivnom prezentovanju. Vrhunski si prezenter i nastavi se, tamo je pisalo nastavi. Hvala što Ja bih svima ovo zahvalio kolegama koji su mi pružili toliko informacija iz Hrvatske. To je koleginica Ana Soliter iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, koleginica iz muzeja u Đakovu, ja se izvinjam sad što ne mogu da se sjetim imena, ali stvarno mi je žena izašla u susret i trudna je, odgovorila mi je u nedelju i mislim, stvarno su kolege svaka im čast i eto, to je to, ne znam, jel treba još nekom da se zahvalim koleginici Divni Gačić i vama što ste bili i izvolite. Direktor. Nije samo direktor, nego arheolog kolega. Zahvalio bih se isto Lazaru da je stvarno veoma zanimljivoj prezentaciji i ono što bih napomenuo, ono što možda i sve ovo povezuje je to bogatstvo koje mi imamo arheološko u našoj opštini. Mi smo jedna od dve opštine koje imamo na svojoj teritoriji dva lokaliteta od izuzetnog značaja. To su pomenuta Basijana i Gomolova koja će se pominjati kasnije. Mi imamo sada negde oko 140 registrovanih lokaliteta. Taj broj je verovatno za 10 puta manje od realne slike koja je kod nas. Ono što kaže Lazar da još neko kopa, baš nedostatak institucije, nedostatak brojnosti uzrokovao i dobili smo posljedicu da postoji dosta ljudi koji se, ne možemo reći amaterski bave arheologijom, nego su zaljubljenici u prošlost i kopaju. Nažalost, većina njih i to preprodaje i dobija korist od toga, iako je po zakonu zna se arheološki materijal po važenju zemlje automatski kulturno dobro i pripada Republici Srbiji. I da kažemo na svima nama je da vidimo i da uživamo to, a ne samo pojedine kolekcije. Još nešto bih htjela da kažem, to je da čestitam Lazaru rođendan. Mi kad smo planirali datum, nismo uopšte ni imali u vidu da je Lazar rođendan, ali eto, tako je se poklopilo. Eto, hvala Lazar još jednom i koleginicu možda da pohvala. Iskoristite još ovo što sad Uroš spomenuo, to ilegalno skopavanje i trgovina. Jedan od razloga, barem tako tumače to ove moje kolege iz Hrvatske, o osnivanju cijele te mreže muzejskih poverenika jeste da se suzbije donekle, da se preduhitri ilegalno tržište koje je postojalo s krajem 19. i početkom 20. veka, koji je nekako i zakon koji je tada postoje davo odrešene ruke ljudima da trguju. I onda su oni gledali da što više imaju ljudi na lokalu kako bi što pre došli do tih nekih stvari. I eto, očigledno da je to neka boljka koju mi bolujemo već koliko stoji nešto godina, pa se nadam da ćemo barem neku svest podići da je to neko zajedničko dobro, a ne privatno za trgovinu. Tako je, a ne u kontekstu. Jeste. Hvala.